Kajing puli na kakitab u Joshua kalanong kabalay kat henyo haduk khatway pat khatlay haduk khat henyo. Te utray ulakren ha u Joshua. Hagani kasngi ngan sedang ben buram yipi hakmat ke Israel baro. Kanang bakindok te bangan don lem batpi kumba ngaladon pat u Moses. Bat pin hukum ya kilingdo ki baba ya kesenduk jong kejutang. Anda pipoy hat mit jong ki ke Jordan pin yang thik ha ke Jordan. Kumta u Joshua ulaong ha ki pat Israel. Wan shane bat tusngap ikiktin utray ublay jumpi. Hangta u Joshua ulakren dakane tutip baublay baim udon hapdeng jumpi. Pat ba unsabe krat klem artapin nakmat jumpi. Ya ki kanan ki het ki heb ki perish ki girkash ki amor bat ki jebus. Hakmi kesenduk jom kejutang utray kekenau baro kan saya lengba ke Jordan hakmat jompi. Haba ki po jat jom ki lengdo ki baba ya kesenduk jom utray jom ke perthai baro ki yang ha ki ke Jordan ke Jordan kin sange bentut bat ki ki bana shaneng kin yang ke wei ke kenton. Te kala jia ba haba ki pat ba kilami na ki jing tara jungki ban kam shashiliang ke Jordan ringkat bat kilengdo ki baba ya kesenduk jong ke jutang hakmat bat haba ki tu ki baba ya kesenduk ke jutang ki lapoy Jordan bat ki kejat jong ki lengdo ki baba ya kesenduk ki layu ya ke baharut wa ke Jordan ke jushlei miar baro shi ayamot ki bawan nasyaneng kila yengkum ka kenton nasya jungai ha Adam kanong ba kabahajan zarethan bat kitu pat ki batut syarum syaphang kaduriaw jong ka araba kaduriaw lu kim tu syu kumta ki pat ba kilakam syashiliang mar persya Jericho tikat ba ki Israel kidang yayat halor ka jaka berpyang Kilingdo ki baba ya kesenduk jong ke jutang utray kilayeng ha ke jakar kyang hapdeng ke Jordan. Hadu ba upat benriu baro par uladep ban kam syashiliang ke Jordan. Taktin jong utray. Kasam shispa katsau dekat iway hadu unriu. Menba ki Israel kilami na Egypt kayeng Jacob na upat nongway ke Juda kalakalang long ke jaga kentam jong utray u Israel upat jong ke Duriaw kalapet ban kalaphen ke Jordan kalaphaidin na kadaw ayu ke Duriaw pipetno na kadaw ayu ke Jordan piphaidin ko lumba pikenthi leikum kilangrod Pi ko lungren kum ki khunblang. Ka Gospel o Matthew glenong ka khatra kadkhot arpuway ter bad glenong khatkandai kadkhot iway. U Petrus ulawan siya o Jisu bad ulakeli. Ko kenrad hadu katno sin u henmen upara junga unle bam de yanga. Bad nga ngan maap yao hadu henyo sin omday tang henyo sien laphaiktin u Jesu Henry hadu henyo po sien henyo namar kahimab neng kalongkum usim o balaray benshing jinghen jingdia na kishakri jungu utang shusdang banle kumta lawan yelam shu ya wei ubakit ram na daki po hajar tingka omdal lat bensiu ya karam jungu kumta ukenrad jungu ula hukum ba antim raw yu bat tanga bat khun pat baro kat ba udan bandup siu ya karam ushakri ula dem krup akhmad ukenrad jungu bat ula kerpat ai por yanga bat ngan siu deb yipi ukenrad ula sumusin yu ula map ya karam bat ula penlat yu uta ubriu utang shumi ula yakindu ya wei naki para shakri jungu balakit ram ya kendiat tingka ula shkia ya ban ula sedang ban knyot ya siu no ya kabamedei ban siu ula ong Tau para syakri ulangu ladem ya bat ula kirpat ai por se ya nga bat ngan siu dep yipi
upan patiaw penban ulapha set bendi yu hadu ba undasiu ya karam haba ki wepat ki shakri kila yo I ya kata kabalajia kila smosi shibon bat kila let yathu ha ukenrat na dong shadam kumta ukenrat ulakhot yutau shakri me ushakri bamman ulaong ngalamap ya karam jo me baro namar pa mela kepat yanga hato memshem ladei ban isen a yelau para shakri kumba ngarale isen a yame ukenrat ula ingkong khan bat ula pha pensasti u hadu bo unda siudab ya karam baro kumju ukpa junga ubahap neng unne iphi lada maphi baro phimma nadu kado not yelau henmen upara enda ujisu ula debren ya kini ki ulami na galile badula let pai shagathan Judea Shashilian kawa Jordan ka gospel jong utrai